Nikiripotera Meru TV kuma Kirangondo Erere Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja Iwe sana mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkonja nonto baribotu nanjira inkinyaniro na tutanambere na Nteto sietu sinita wa kaunti ya Tharaka Nithi mwenda gataya rware no kare na tongole bangi bakisiasa kaniseni ya PCA mutonga wandi achia karika kile kiongwana kiosokia nkatho na kinyosanga mbesa cia waka kaniseu bamwe baraba tongole bokare kile kiongwana kini mutegi kabisa ni urani economic advisor kaunti ya Tharaka Nithi na Kinya Francis Nyamohora wari mubunge kirisi mbunge kya Tharaka bakiaria ni batarerete mawe ya kulinga siasa cia there bakioria kariba Tharaka na Kinya atongoria kuria na there na Kinya weka mustari ni mbere witi na mbere mwandiki wetu wa Nteto kuma midio ya Tharaka Ndagara Weguna na wekira kirore Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi mwenda gataya kimenyekana ta Mofaya arawe togeni na nkenene na thingatiba kanisa PCA mutonga kirekia thigake gucokia nkatho na njira ya waga kanisa na gutie tofauti ya kanisa na siasa tuinde tundumia binadamu mbere monoka mbonye mutonga ngicokia nkatho cha mwanya mono zaidi ya Kristo wa mutonga na fraternity yonde ya Tharaka Nithi nundu bakunengera nafasi ya kutuika seneta kwa baile Tharaka Nithi county ene kambuyete ku asanti nara roriro kuthikithia thiri ndeni ya siasa ronekanite kugwatirwo nene na atongoria baraba kuri kiathini giki ari ogo mutegi kabisa ni ora wari mujumbe wa tene agagicigo munge kia Tharaka Nyamu Kawema wamwe na seneta Gataya narabera nikangongishire kwamba utientu ukaigwa seneta Mofaya arugamete muchemani yonyage champion muntu kana kirumana nontu ndarutani cha chakwa ifaraje Nyamu Kawema mukorora nani ngarigura makobi tabana niyo turutaje acha kurumana nontu ntieke guaya kwa muntu kirumana kila mahali gechamanagia tuge guaya mimi si mwoga burigereje ukora muntu ekongothoka barabaina ara kabisa yeye mbetawa ngandotha ngeni yo na gota view uyimu guaya network yake iko chini tore anto Tharaka siasa ini koringwa ntugo ino tira siareku siasa cia irumi siasa cia ndoa hakuna mahali itapeleka watu nonto twagire kuwata tongoria babare njara wawisende tatoto kamugwata njara toka mwera thene cia Tharaka araga atwenda toka wata na njara tugachua mibango ya guteithia Tharaka yetu. Kwa hivyo tunataka siasa iko na heshima. Wagita Mofaya yoyoria aga wanoke gwena kwenda gitikia nkwenda imbagire kumenya turia ka Tharaka tutigwaka ikamba kato gwaka gonto konge kato waka Uganda migongwera yenge siasa itiraga bakagwatanira bagateithia ntu bao bakarera ntu bao bakaida maendeleo kwao kabisa ni ura kuromba gitekio jumbe bwa Tharaka kiuria kari kuthura mutongoria kuringana na mathithia make mbuge kabo gatarira muntu mathithio mao oroka agene imbinge tiabo kathura muntu kamba mubunge gwako kato Tharaka bokathura ona kabisa ina kubwa ngorokina korotha bwa ngorokia tobo kaninkera bongi Mofaya kwethene ryo kai mwekamba ene kabisa ina korotha rutha nkoro ni araga tayorite kabisa niko mucokeria mukono ni onto wena muthurete mikondo ithatu na kiwe kagitaga kabisa niko choke mukono kitu aterira kabisa ni kwamba enera ndio akora mbele data mchini ithatu thisa sawa ate kabisa ni murigete kula maita matha achoke guoko no mwango yote sindio achoke guoko thisa sawa mheshimiwa daktari kabisa ni anto marembera ndo kurigete kula maita matha to chokere guoko kagitaga ibara watu kabisa ni chokere guoko anto bado tamadani chokere guoko bana Nyamu Kawema uri mujumbe wa tene wa gicigo munge kia Tharaka agikatha siasa cia thiri na ukirira atongoria baba baire bonanetie tene antu bathia mucemanio endi kabisa ni bakuvingana na uyu antu bakauganiria kuchambania lakini uromba kura na kia Muthaka ukigiria mukenera una tuthi mbere u
kuma Mutonga wa Ndechakaria gĩcigo mũnge kĩa Tharaka ngĩribotera Meru TV rĩtwa Mbita Ndegera Waiguna. Kadhati mwanya Ndegera Waiguna nontu baribotu na njira inkinyanĩru na tweta na mbere na nteto cietu nawe waziri wa ukaribu ndene na wathani bo matura Urani Kipchumba Murkomen na gwitia ati kwandikwo kwa mabithaa ba borithi gukethira kuri kwa uma na uweru harauriti mwingi kuthitanga baraba wetia mbesa gulukina uriti kanisa kuwatanira na thirikari kunisia andu ase kimumbere ya konyangwa kiwendo makarika ya rai ingi county ya Bomet na Teresia Eastern hariti yari kansene ya AGC kabosoni county ya Bomet. We must take the necessary discipline, and I'm very serious about this because gender-based violence, sexual offenses, defilement is a big challenge in the western part of the country towards Nyanza, and it includes Bomet, and I want us to make sure that we sort these issues. Kwa mambo ya security hapa si mbaya, except hizo issues na wizi kidogo ya ng'ombe hapa na pale na pombe haramu ambayo tunapambana nayo. Nilikuja jukwaa hapa nikapata naambia watu kuhusu pombe, lakini nikaambiwa kuna askari 9 kwa police station moja, 9 wanakunywa pombe, OCS peke yake ndio amebaki. Nikaambiwa enda badilisha askari yako kwanza kabla hujatuambia mambo ya. We have said some of these officers who are addicted, we take them for rehabilitation, and then we bring officers who can do the job here. That is why unaona rais alitupatia pesa, tunaandika askari on 17th of this month. Tunataka kuongeza 10,000 police officers in our police force so that they can help us itusaidie kuhakikisha the numbers ya hii county inaenda juu ndio wasaidie kufanya kazi. Na tukiandika hawa 17th tunataka transparency and accountability. Watu wakienda uwanja kukimbia, wale pia wanabeba pesa kununua wale recruiting officers, ndio mwenye maskini apotee na mwenye ako na pesa apate kazi, tutawashika. Na mimi nataka community mjitolee jameni kuwa na observers. Tumesema hiyo exercise iishe by saa 11. Ikiisha by 5 majina ya wenye walipatikana itangazwe. Na mwenye anapebana na pesa, I want the support of the community. Mko na masimu siku hizi, kwa nini mnapiganga sisi masimu? Simpige wale wanapeana pesa masimu. Na mtume, mweke mtandao, mnitumie, mpeleke to arrest yawa so that we can sort out this thing of corruption. We are working hard to make sure that recruitment inakuja itakuwa very true. Na tomeria bakumantere setiani ndiba watanirite kubuide musango tariki 15 mwezi yumbe sirene sia kuandika kana kutaura Bible ya kimenti na kumiandika na kitiani atongori mwanya ariyo ngavana Omero mutumanto idhinge mubunge wa Tigania East Mpuraburi mubunge wa Tigania West John Mutunga hamwe na MCAs niberigeri ukinya makethene ya akaire kire mubango yo kumya deni ya Meru TV Bishop Charles na tarerete obatuba utaura Bible harauretie a Kristo kwa tambaru mubango yo walikiwetu wanteto mwende walaiboni na ubanganitie ribotie. Ikundi kiatomeria kuma mirio ya tiania ni bachumeretia na otareria moroto yoyo kwambiriria mutaratara yo taura Bible na ketiania bakiwa yatethia bono ne mutiania ko wataruta na ruthiomi rwawe gitomi bakwa ruthiomi rwa kimenti rwenkurani na lugha ebo nene ya ruari tuyete a nikenda twaria mantu ya kuandika Biblia ya ketiania tuina Biblia ya Kimeru ira twithirite twitumira miaka eminge na ere tumirwa kututumiriria lakini kwa Biblia ya Kimeru yandikine Bible Society of Kenya ire translate Biblia kiria community ira chiena antu 1 million and above lakini nende kwina idara ngewetwa Bible Translation and Literacy BTL ire translate Biblia ya groups irankai kana irache na ntobakai iturikite kona kimenti kena manto amarito muno kinyagithani wenseto nekyo ne Biblia no yambiririe pio aini tumenyete bwa kena matatizo mengi muno ya kweta marito akara kumenyeka mbo ya muno ko yamuto batai munya yakara kumenyeka kweteka aini tuone ya muno nonto Bible Translation and Literacy iba kubudia community nini Biblia nento bubaga bo tu na bumu bango moega
tuna Biblia tu ya kitiania kiongwa Nkuluki barua kabila kanosia ndende njira yotiela kitiania ne kiokora wamo yela ntukeiko etio tayania lugae ni untubata muno kwa kwithira twina Biblia ya lugha ya kwetu no ntubwa weka untuire bwetu na mwambo yetu nikenda ana betu nyantuko ile ikeya bakethera baina mantu bakimenya mwambo yora twarakie tio kabila nikakwe marieto yamwe ya tekweleweka nontu komugwanano muimente wa narua mutiania kwa ruare muembe kwa nkoloi na nteto itandiki baibone koibo ntuto kwenda kwithira twina specifically Bible translate na mwambo yo kitiania kenda inyana betu bamenya identity yo na bethira bakielea wa Biblia raba kuthoma. Kiripotera Mero TV kumatiani mbetawa mwende walaiboni turia tuipo wata ugeni makethene ya kudhambecha cha support Biblia ya tiania nikenda yumba kwa translated nonto BTL kana Bible translation bari fat project yuna 90% na kenda Biblia kuma Genesis to Revelation translator ikenda nkurukia 124 million na 10% ya mbecha yu nicho tubateria as a community ku raise that is about 12 million na ntuko ya Jumamosi yete tariki 15 mweri ya November 2024 together tuina fundraising inene ara Mwariama Stadium ukwina St. Angelas Girls na inko yukekanyaka ukaribisha kanisa bishops bonde makanisa yonde na ntu bonde community yonde nikenda ntukwira tumba Ibwa sana mwende na mbunge wesi mbunge kiatigania isimporo aboria kiaide kansene ya APCA muriche na urete barabonde bakuromba ite kibya kisiasa kutonya kiamene keno peumporo hawete kwina bata amero kuria kiama kino Anthony Kionka kikiambere tuni mumero na miri yakyo ni mero Kanisa ya APC murijantere chankame gishombe katika nistera mubonge wa shigombuge kemporo aboria kupeta kwethikinye ventu kwerware kere kya thoke retirement ka Reverend Josephat Mwilaria rombe cha kwethira tungoto mega kathumba ndani ya kanisa ya APC Kiaria mporo abori no mbecha kwethira terema ntuka thumbara uite ombecha kwethira kiritira kariba gishombo katika nistingo we kumana nayo kumba kwethira kala kwina thirikari William Samoei Ruto na Professor Kithure Kindiki andu bora kireta mporo akumba mbele rais ni atamporo president kinwama ario atoa kiama kiu ni atamporo akiona ODM atonya ala ukabangi ni atamporo akumba kiama keno peu kiama kwenye mtu na akatoka kaita akata na ubangi akata boko akata TTI akata district akata Episcopal Center akata affordable houses akata kona shop akata lami akata yote tebinge imaro na mkristo mwenamba na kulitana kuma na alweje and members baka ni stage bukendo kara nyuma kama mstari wa kwa umbe ya mstari ni mbele ketrikari beta mbele kama bencho kunyuma lakini dembe ametingenda tuko pamoja ya kabobotiani mporo abori no rite ya Kristo wa kanisa APC kumpa kwetha kithoya bara bakrombete kyo bunge akiwa siasa babate koneka thaiba kwendekana ende siasa chomba kwethi kinyira ni ira bakomba kwetha kyo kanisa na bakya kuromba kura mporo abori akiuria Kristo bakomba kwethira beba thoya njere ira ya bateri okaromba nyake MP ngono gwaganya baraba karomba nteura wakarete kyo kunora karete na kunora karomba ede karomba zancho korere kanamporo ara batumeria mautoriye no ura koromba etika muyumbe aura nyomwe no werenge aura nyomwe
awotio kumlisina nao na mpuru. Amen. Bea 2027 borin tukwea tuanengana mutana wetu kibu retirement inawari. Mpuru akio mkabo inawari. Mpuru akio kwaya inawari. Mpuru akio tekira kwa Mombasa inawari. Mpuru akio mtilo kile kuro inawari. Amekele mpengu kuthia burumpuro wa bori no mbete kwithira kiringira ndebe kya makeno pa kiuria Kristo bakomba kwithira gikuma kya meneke na kinya baba korombeite mwanya mwanya komba kwithira betumira kya make korombeite bio magetu kya peu kya bio nundu ke babure yakyo na mbiso mnu akyo nundu atemo yedra kya mwingere mpenya ndbeto biso atemo muri atena kya matena mbio no ndo mwinyo okura atimo kwa tena kiama no ndo kwa kaida sema minge biombe pale kwa campus kina mwembu pale kile yelwa kina mwembu pale ODM ina mjaduo pale unda ina mkaliji pale Wiper ina mwekamba pale Fort Kenya ina mluya pale Kanu ina mkaliji kiama yetu Denemiro community. Esa wana mbio. Hepeka mkono hapa. Harambe. No pero poja la kanisa. No pero poja la mizoku. No pero poja la Yesu. No pero kinyaga wakoi. No pero kinyaga wakala. No pero kinyaga wakoi. No pero Kiripoti Meru TV kumatiane bechara maturia Wadrinja. Bishop wa kanisa ya Methodist Synod ya Nkobo Urani Stephen Mawera kiaria na metha ya nteto ya Meru TV na uritie ya Kristo weta na mbere kurombera kithurano ke kanisa kila kikathithika tariki 24 mwanka 29 nkuluki Bishop na uritie nduke mbithi kuthurana na kinya kuromba ite mwanya beke siasa kile kithurano twetete kya mwaka 2027 mwandiki wetu wa nteto Jeff Gituma no inasi nawe Bishop Stephen Mawera urane Bishop wa kanisa cha MCK Synod ya Nkobo noritia Kristo ba kanisa eje gweta na mbere kurombera kanisa na mono kagita gaka kanisa eje na ithurano enkoria Kristo muno ba Synod yetu twete na mbere kurombera kanisa yetu ya Methodist mono kithurano kira twena kyo tariki 24th mwaka tariki 29th tukethera twina annual conference tira tukathura presiding bishop, conference secretary na honorary treasurer was conference na Synod ya Nkobo niko watambaru utongeria bora onande wa Dr. Stephen Kanyaru Toimpwe, our presiding bishop. Kinya twitete na mbere kuromba na wetera kithurano kira kiu tukethera twina kio kuonkoria Kristo bonde twite na mbere kurombera kanisa yetu ya Methodist na twi support our conference office nikeninya kithurano kiu tugeta kio na mbere bwega akiaria ciegi kithurano kia mwaka 2027 Stephen Mawera noritia Kristo na Kenya bonde gutega ngugi ya jumbe na tongeria baritene bethirite bagita nikenda bakethera bakibaringira kura kana kinya nkuruki kubeberia itine ende borabwe na bata batwaringi kura itotege na medo barabara ariku enya baraba ketha bechoaga kichungu tuimitaga track record ora tukaringa kura nunde urwetwe gakara twaringira tongeria babaye ndigoro wetu no wigeta na mbere kuthuka kana ni uga kuthuka na njirengi twaringira tongeria babega ndigoro wetu ni wigeta na mbere kutharimika na kubwa
akirikiria Bishop ujo noritie nthuki mbithi nabo bakumenyekana ja Gen Z bagetikiria gutumirwa buthuku ni anasiasa na kinyabo ni bethere bakiromba ite bya gisiasa ja nthigurune koye na jobwe nayo ni nkoromba tumitumira ura kwagirite. We channel or you channel your energy the right way to do the right thing. Na thiguru imbwiri bubuka mishape nonto boka itekaniria kuringa kura na boka nonto we are no more informed kura chenu icho nyinge nyekera nto bara batutukura ko itaka thiguru eje no tongeria bwa thiguru eje bunenkeri anga bokarega kuringa kura na buringa njira yagirite denkugi bunenkeri kugatire ibo bombo tetheria kuthura tongeria para murungu akwenda beta na mbere kwa thiguru eje na njenzi ndaromba bukende ni kugauranwa aria ni amugambo jumwe na bukende ni gutumika kwithira kwina thina kana kwina ciacha cia andwa kana cia kugera maiga na njenzi bachwa thiri geta na mbere kuonekana Kenya. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Riboti ya Jeff Gituma ni twakanyaka kunoka kambike miruke anene na mirimata insokerete na nteto teluke. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Baingi batetikitie na mwankanande batetikia ni mwaka jumwe obichine munini wa rais Profesa Abraham Kithure Kindiki mwano mudharaka mwangatajwawe jua kumbatiria County 47 chia Kenya mirandi ya witi na mbere nayo ikimuuma nyuma ahangagwe nuigetwe mururumo jua empowerment program ukaigwo taturia iji kinda gototo kunire kiara na tokobare mwaka jumwe jua DP Abraham Kindiki ubichine ni kuambiria juma iji ya ntariki mugwanja mwanka Jumapili ya ntariki kenda chia mweri jo thaa imwe na nuchu chia ugoro na thaa ithatu na nuchu chia utuko aja kwa Meru TV era motori ugakorokerwa. Babe, FreeBet is calling. Yes, your FreeBet is calling at odibets.com.
Igwe sana rithiri wa Meru TV na ntomboita na mbere kurumira nteto cia Meru TV. Na tuta na mbere na nteto cietu ni mwaka yumwe nyuma ya Profesa Kithure Kindiki ari kunywa muma yotongeire obisini ya munini wa rais itekene kithiritwe na muthutira yumungi kuma mirengo mwanya ya kisiasa ikilikana Kindiki yukiri otongode katika itenekara ko ari na muthutira yumnene kuma kirembe umbethe no ntobo ase wetikyo na thirikari ya Kenya Kwanza hamwe na bo Kindiki na thithĩtie ndiunga mana 5 ya 70 ni mwendene ya siombunge ya nari mwere 80 na bithatu bya county 46 kumakiri county 47 cia Kenya mno mongo ya Mount Kenya yurayonekanire ukuka na wari munini wa rais Rigathi Gachagua rwari netukwanuriretwo koni mwaka yumwe ya munini wa rais Kithure Kindiki obisine esunsike bithatu rono rwaro turanire ni mwandiki wetu wa nteto mwirigi wa Charity kagotiena rono rwa mwanya honi bete wa Tirimbabu na mwananilia wa mathithio ni Paul Gojiri. I, Kithure Kindiki, do swear Giri gichunche kia bithatu na kia muthia akia mwaka jumwe jwa Profesa Abraham Kindiki obichine ya munini wa rais janthiguruni ya Kenya. Meru TV nitugeretie guchwira kioria imwe cia thina iria cithongorite kiri Ameru neu kuona utongeria bwageto gagwichiarira bwotira thingithuka inde bokori bantuko gwantuko. Helen Kamencho mukari wa Tigania West County ya Meru augite DP ni mutongeria uri na kioneki amwe na bo kioneki giki nikikubatara kurimirwa na kurugiro magita kwa magita. Kamencho augite DP Kindiki na kubatara kugwata ekoro ba mugongo jua Meru kuma baruma njara mono twanyene twa utongeria thirikari nene akona amatiri jako mutira na bakuogora maitha jage chiacha diria jara mwithukira. Now intobira bie ya Meru na utonga wa Meru ibo buikuganwa bubwega kenda kwithira anto bonze iba ukinyelwa ne birabire Meru nonto Meru tekere anto bamwe Meru ne tutwinde no te wote naki ya kuyukia bira bire biawe so mumwankenda kuwetera professor ne atiri ekoroba Meru ibatie limuno ne ekoroba kokongi kwa uko gecha itebikya yanwa opportunities cheite na ikonekana yanende imwekorwa omwake netekene ne ko Meru wetwa Lima Mucheke noe ari ambassador nteko menya kedra koronge buwa ko amba kweza ko YPS itware mbere itware na Karemi itware na Karemi Omoria Kenya ware ambassador itware na Margaret Kovia ari CS lakini batwe ekoroba Meru ibatiro muno na itothomete ekoro ana itothomethetie aciari ba Meru ibathomethakia ari na thaka nende professor kire appointment ira ikeya nagerie one na mwekoro amba kwa wagitekia CS kitekia PS kana itekia mutongeria wa parasito nonto mucheyo antu baile mwekoro akedrati nyuma na inya njete tabwega nonto twinde itokubuiko watania ngo webonka muntu akedra ina kithomo nende akaoloni Ameru ekoro nonto tuwa yaka ngoge akichiere chiakuru Ameru ekoro ibarikanwe kire appointments twata kirutere roronge Meru tutongi muno tutongi sana tulinto bibinge muno na tuli aritiba ngwe banene sana lakini natwe turi murimo yoto etandisi unity irombare yakwa ke professor ni atiri natukwanya na bakie ba Meru abambire abaekirira kenda bedra bainere wito unity of purpose bahakarambe bakabanga bura wetibwa mbere bwa Meru bukabwa bakiara na iria bwega bakimenya bara mbeje ichi ya ireta rutere rombeje ichi ya ireta rutere rurungi nondo tutena ngwataniro twitura kuwa wani babangi
Nkoroki augite DP Kindiki ari na ngugi nene mbere yawe ya gukabanira na mogwati jaria jetete na mbere kuthukia riera na jaria jatuthiurukirite akimuria athure mbeca cia kung'ana kiri ngugi iji mwaka jojo mwe gutegi kinene gia gukenera akiri manto ja riera kwina murandi jomwe ndibata na yo manto ya climate change floka mbecha yu ndenda professor aelia chinenkero akere ikundi bia community based birabire nguwene chia environment nikenda banenkero mbecha yu chumeta waundi banki na ingi kanenkanirwa ge county kenda baumba kumenyera manto ya environment nonto na environment nevoki sana itwarire metera vira twethaira kwina floods na ito toenda kuchwanjira chia kubwethia mitigation gakurieria floods toenda kwa elia manto ya mithetu bura tombekia ko ailerwa mithetu nikenda tomba kwanda intobira bite kwenda rwero ruinge no tukureria si nyinge ko iteonanga ile kwana kenda tombende kwanda kethe ime kwa cheka bingi so ndenda professor na miemetho yake kiri implementation ya projects ikoti ko Meru County nikenda wananchi baumba kuriterwa ngwe bobwega. Mbunge wa gicigo mbunge gia Tigania West Ndagitari John Mutunga augite ukaigwa Kindiki na kwenda gutetha bunene ithurano-ini bia mwaka jwa 2027 ikamubatara kugwatithania Ameru bonthe kuma Thochi Mwanka Ntonyeri na atongeria bonthe barugari rwa Mount Kenya niu akonania uchamba bwawe kiri mutongeria wa mugongo Nkoroki Ontobo bugatuma njota yawe ithare bunene mwanka ithurano-ini bia mwaka jwa 2027 Kithure Kindiki na buri kuya aka bond ya Meru bobwega is not there iwega sana na dilonkite all over Kenya na Kenya bakumena is our deputy president lakini na buri kuya solidifying ground yewe ikaina Professor Kithure Kindiki batu Meru right now kuna void ya kingpinship ya Meru na itaju kwa anybody batu tukaritie tutura jumbe Kenya senator hata umerewa na kwenda kwa kingpin wa Meru ku Kithure Kindiki na chance kuoni with like kingpin wa Meru yonde Tharaka-Nithi Meru County na Meru bare bonde na Kenya embu we speak more or less the same language akaidra I now to embrace 100% okay akuri antu wa Meru ibo kona tuna advantage ya kuda deputy president they say yes is our son what is important because tukimenya atiri Kithure Kindiki mu Meru na aina kanya gake kwithira ahitongeria Meru na no number 2 in Kenya ku tumuyike bwega no na buri ko ya ka identify na watu seriously and strongly not through proxy where as a person akonekana Meru na akonekana gitango na Meru na Meru ba mu own na waka own Meru onde chia 2027 chionekene korura muta atongeria bakikutha rutere rwao neu bakomba gutumbura mburi eji biuria ni biambiritie kumira akethira Rais Ndagitari William Samoei Ruto akarikia mukondo jua 2027 na mwana Mutharaka Professor Abraham Kithure Kindiki tamunini wawe wengine wale wanandoea hiyo nafasi wanajaribu kusema tunataka hiyo kiti ni yetu namna gani wametuweza tunasema na Mount Kenya East yote tuseme hii kiti ni ya Mount Kenya East na nde hapo kama Kanyonto kama mimi kadana kaimulio mbumeo atitende toka rende tukera makasi wacha hiyo makasi leke tumano wetana na ndio wetana kwa watu mkajumba baadhi ya chuma serikali ikaririkano kiama kia ODM rungu rwa utongeria bwa Oburu Oginga baugite ODM itikundira rugojine rumwe na Kenya Kwanza ukaigwa bateo wakanya akamunini wa rais Ontobo nande nebotumite baingi ba Meru na Akenya bakona takana kajira ka Kindiki gagichiacha kambiritie kugitaime takamuri dhano emokongogo kiti ya Kithure Kindiki ambayo mchezo kwa voting katika mchezo wa Kenya namba 4 kwa maendeleo namba 5
Kwa utajiri tuko na mambili. Alafu wewe unajigamba ya kwamba baba Raila Amolo Odinga alisema kwamba ODM itoa argument. Raila Odinga na Mporo Mutobore kama ndugu. Mimi hajawahi kunieleza kitu kama hiyo. Na Raila Odinga tuko tunaongea the first step. Na wakati wote tunaongea na yeye, aliniambia mwenyewe ya kwamba wewe Mporo Mutobore ni ndugu yangu. Nasema kwamba ambaye William Samoei Ruto tunana mpaka 2027 William Ruto atakuwa rais wa Kenya na 2032 rais wa Kenya atakuwa Profesa Kithure Kindiki. Wewe ndugu zetu kutoka Lake Region, hii kiti haiko available, this seat is already occupied. Iko na mwenyewe. Tafadhali akilieni mahali nyingine, serikali ni kubwa na kuna nafasi nyingine kubwa. Muchangi ni mutongeria wa mbeu mbithi mirigo ya igembe ya gatagati kaunti-ini ya Meru na nonenie kuregana na miario ya ODM bokatha. Muchangi augite gutiombika Ameru barito ithunya kanyuene bategete akiuga atiri ukaigwa Kindiki akebirwa mbichene chia 2027 abatenteri ya kwerukira Ruto na thirikari yawe ya Kenya Kwanza. Kwa mbere mwaka yuka yuyanite na mantu yangi nayo tukona ki media kuma ki Atanosia nara Kisumu kana county cia Nara Western kuwa thatibare ako nenkerwa itikia deputy president ate support president Ruto tukoromba tukiwa statement utembea nontu itikira tika kitina muntu kina muntu na batu nyabuto bira bikitu ikite au ki president yetu katonere ni muntu ukuwa manto na kathithia nontu na to promisere na atoa na mtura wa irie shima gachagwe kuma twanenkerwa pia itikiuringi kia deputy president. The moment president atithaire kuo kinya itia ndege aeta America mtura withaire president ni deputy na kitikiutite musetho na ito batu support mwana wetu akinyite au bingi nabyo Kindiki kwa deputy president Meru eri na andro etono before and deputy tuare na andro ote maendeleo tuona ote mbibie yako lakini the moment Kindiki ejire na watanithirie Meru thai Meru iromi yekintu kimwe kya kuthikiria kuma Kindiki kuya ote thai kitheto kithera ki Mount Kenya na kote Kisirani na ngwataniro nionekete ki county icio nthe cia saindi yetu na Kenya yonthe kwa uu ni tuonete maendeleo na ambunge betu kinya kuringana na utuibe so bakiwa bakiokinyithia mantu yoki Kindiki utido thina yithera yekuo Momero augere gitunia ni gakinenkanirwa erinjire mwe ya kuingia ngito gatagati ka Meru Atharaka Nithi na thirikari ya Kenya Kwanza noritie Rais Ndagitari William Samoei Ruto ategaichirie kuonia Kindiki kagoti ithurano-ini bia mwaka jwa 2027 indi baunire rugogone rumwe amnonenie akurikania gwaga uu bakathuranirwa na ruturo rumwe amkimero kiaugire batirikenie bathuranairwo na ruturo rumwe. Miario iji ni ithongorite bonene kiria tongeria abaingi na bari gweta akaunti-ini ya Meru, kaunti-ini ya Tharaka Nithi na Mount Kenya East ngima bakiuga kagita tori ni gakutherana murio. Mheshimiwa Mpuru Rwaguru twagirite kwa maana tori na ara betugare the other day ndaigwa rungama yuke microphone ani yakekera auga William Ruto na Kithure Kindiki turenda system wetherereo two-term ya William Ruto na long-term ya Kithure Kindiki auga ile festival nali kiraruri na ndika tukeje Kenya hata niwe kugetate na ndiko gwataniro na chairman wa jumbe auga watoto walingiko karata kaeri tori ngiko karata gitare nene watu wanatuye tore Meru ne ate 2027 kura ya urais tukaringa ticket ya William Ruto ale president na deputy president ale Professor Abraham Kithure kiti ya
deputy president ni ya Profesa Kithure Kindiki. Na wasikia Wameru wote, nyinyi mkisimamia Wameru wote na watu wote wa Mount Kenya East na mlima huu, hapo hatuwezi banduka. Tunataka kuambia kiti cha deputy president na ninataka kuinua mkono kuambia wakomee hiyo kiti, wasipeleke kumtemea mate. Kana mate kwa baba nao, baba kwa baba nao, lakini president wa mnyauno to kwa merete. Tunasema ofisi ya His Excellency the President of the Republic of Kenya 2027, the office is not vacant. Ofisi ya Mheshimiwa Dr. William Samoei and equally office ya Deputy President, office ya Deputy President, it is not vacant. Office ya umekaribio Profesa Kithure Andobeto, imefika wakati ambao ni wakati mwafaka wa sisi kusimama kama jamii moja ya Mount Kenya East na kusimama pamoja na mmoja wetu ambaye ni Kithure Kindiki. Kuna maneno yanaendelea na fitina ambazo zinasema ati ODM mpaka ipatiwe nafasi ya makamu wa rais katika elections za 2027. Tunataka kuambia ODM walidika na kile wamepewa nafasi za mawaziri kibao, nafasi zote za manaibu waziri wamepewa nafasi za PS. Hiyo nafasi moja tuko nayo peke yake Meru, hatuwezi kuiachia. Profesa Kithure Kindiki itapaita William Samoei Ruto achoka tu mnaendelea nake kwa sisi wa Meru hatutaki mchezo. Sisi wa Meru kuna kila kitu. Tuko na pesa, tuko na uwezo, tuko na siasa na kila kitu kunayo. Sisi tunamsupport William Samoei Ruto mpaka mwisho na tunamsupport kwa sababu ana support vijana wetu. Tunasema kwamba 2027 bila Kithure Kindiki kitaeleweka. Atupembelezani. Muthikiria njome cia Meru ciaugire kari bwagita akia joto muriki bokaga jojo niju muriki jwa rugono rwetu rwa mwanya mwaka jumwe jwa DP Abraham Kithure Kindiki obichine emunini wa mutongeria wa mugongo jwa nthiguru ya Kenya ende nkiumagaruka kiuria ni atiri ngogi mwaka jumwe jwa DP Kindiki obichine igatuma athetherura kirima gia chiacha chia 2027 kana komba akathuranirwo na ruchio ruria rwathuranire uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua. Ndiakwa arietwa nĩ Mwirigi wa Charity. Imagine